Insemilkom nilqakom il-ġdid tal-programm News.mt. Illum se nitkellmu dwar il-proġett LEAP li uffiċjalment ġie fi tmiemu nhar l-4 ta' Novembru illi għadda. Iżda dan il-proġett kiseb ħafna suċċess li sarraf fost oħrajn fl-ammont ta' nies li rnexxielhom isibu impjieg. Kien għalhekk li dan il-proġett ġie estis u se jibqa' jitħaddem. Il-kollega Dylan Farrell tkellem mal-koordinatur tal-proġett kif ukoll ma' żewġ persuni illi ħadu sem. Naraw. Il-proġett LEAP kofinanzjat minn fondi Ewropej wasal fit-tmiemu. Proġett li twieled bilan li jaqqat entitajiet fil-kamp soċjali u biex jagħti lajnuna lil diversi persuni, uħud li normalment ikunu esklużi soċjalment, jintegraw fid-dinja tax-xogħol. It-ħassib f'dan il-proġett ma kienx żgħir. Kif tista' persuna li ma ħadmitx għal żmien twil jew b'diffikultajiet soċjali jirnexxielha issib xogħol u jissommu. Però kif jispjegalna l-Project Manager ta' LEAP, Stephen Vella, l-iskop kien usa minn hekk. Il-proġett kellu sfida sabiħa li ma jarax l-individwu biss bl-abilità biex jidħol għax-xogħol. Imma provajna naraw il-persuna fit-totalità tagħha. U allura jekk kan problema fil-familja, jew kellha problema fis-soċjetà fejn qed jgħix jew fl-imġiba tiegħu, nipprovaw ngħinu l-individwu biex joħroġ minn dik il-madmat jew jneħħi dak il-madmat minn fuqu biex jillibera l-nifsu biex ikun iktar ħieles biex jidħol fid-dinja tax-xogħol. Għal din l-isfida, it-tim ta' LEAP ħadem ma' qdiet mhux governattivi u entitajiet tal-gvern li fihom il-benefiċjarji ta' LEAP ħadmu għal madwar 8 xhur. L-aħjar ħaġa li tintegrom fid-dinja tax-xogħol u hemmhekk biex persuna twassala biex takkwista ħiliet partikolari meta tippreżenta ruħha x-xogħol tkun kapaċi tinserixxi ruħha fid-dinja tax-xogħol u ssib xogħol hemmhekk tibda il-mixja tajba li persuna tista' teradika l-povertà. Johanna Zoppardi ta' 38 sena kien wieħed minn dawk li benefika minn dan il-proġett. Wara li kien għamel qisu sentejn jirreġistra, irċieva telefonata biex jieħu sehem fil-LEAP u bekk għamel 8 xhur jaħdem f'każin fil-Gudja. Wara t-taħriġ ma' LEAP, Johan sab xogħol ma' Inserve Limited bħala handyman. Tħalt affarijiet nagħmel ta' maintenance. Ġifieri kont il-saqaf naborxu, nisboħ, kont nagħmel xi forum ukoll, inkaħħal. Pereżempju jkun hemm xi saqaf qed immermer ukoll għamiltu u ġieli nkitajt xi ħajt bil-ġir u hekk. Johan qal li llum iħossu iktar konfidenti man-nies għaliex qabel meta ma kienx jaħdem kien jibqa' d-dar jilgħab fuq l-internet. Bil-LEAP beda jintegra iżjed u jissoċjalizza. Barra minn hekk f'din l-esperjenza kiseb ħiliet ġodda. Is-siment ma tantx kont naf nagħmlu jien, imma għalmuli kif u drajt kif nagħmlu. Nobbrox il-ħajt u hekk bil-ġismu ma kontx qatt m'għamiltu, imma għalmuli kif u għamilt il-power tools bħal jackhammer dak qatt ma żajtu f'ħajti. Għalluli kif tagħmlu u dejt nużaw ukoll. Grazzi għal dan kollu irċieva telefonata, għamel l-intervju u daħal f'dan il-post ta' xogħol ġdid. L-istoqsi jekk jissuġġerixxix il-proġett li għalilna hekk. Għaliex għaliex inti tajjeb biex jingħaqad mal-LEAP u x'ismuha għax vera sibta tajba u jgħinu bżgur. Iltqajna wkoll ma' Kevin Magri ta' 20 sena waqt it-taħriġ tiegħu ma' LEAP fl-uffiċċju tar-Reġjun Nofsinhar. Qal li meta kien iżgħar ma rafx il-bżonn tal-iskola u saba diffiċli biex isib xogħol. Din l-esperjenza fil-LEAP però tagħtu esperjenza ta' taħriġ fid-dinja tax-xogħol. Bdejt nitgħallem kif dinja tax-xogħol hija attament differenti minn ħajja ta' kuljum bħal divertiment, bħal ħafna affarijiet fil-ħajja. Illum biex ikollok divertiment fil-ħajja ma jkollokx ix-xogħol ma timxix. L-esperjenza ta' Kevin tfisser ukoll tagħlim speċifiku dwar il-post tax-xogħol tiegħu, bħal dwar it-tribunal u informazzjoni dwar kontravvenzjonijiet, kif ukoll li taħdem f'tim u tipprova ssolvi l-problemi li jistgħu jinqalgħu. Staqsejnieh x'jaħseb dwar dan il-proġett li tah din l-opportunità. Suċċess. M'għandix kliem iktar xi ngħid, suċċess kbir li ma nistax niddeskrivi għax veru hija kontentezza u veru għeni. U għeni nrab il-biża wkoll, il-biża li nidħol f'dinja tax-xogħol, nibża nikkomunika ma' nies ikbar minni fl-età, għeni nitħalax magħhom.
Bla dubju din l-esperjenza qed twassal għal suċċess personali li lin mis-sejba tax-xogħol. Ma nistaqx li mhix ngħid, ġifieri napprezza ħafna kull magħmlu miegħi. Enuni kemm setgħu biex jagħmlu li ħajti ferħan. U dan napprezza ħafna. Johan u Kevin kienu tnejn mill-274 persuna li benefikaw mill-proġett LEAP. Stephen Vella stqar magħna li l-ħsieb kien li madwar 10% minn dawn isibu xogħol, però instab xogħol għal 60. Dan il-proġett li tmexxa mill-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali rid jibgħat messaġġ ċar li persuna li trid issib xogħol b'xi għajnuna jew direzzjoni jirnexxila u ma tibqax tiddependi mill-benefiċċji soċjali. Meta persuna ittija xogħol u tafda u tagħtiha l-ispazju biex timraħ, taċċelera u tkun waħda mill-ħaddiema tajbin tiegħek. Jiena kelli esperjenzi sbieħ ħafna fejn wara li persuna sibnilhom ix-xogħol u qegħdin jaħdmu immur narhom fuq il-post tax-xogħol tagħhom, fuq il-land tax-xogħol u minn ħaddimhom jgħidli les li nitlef il-kulħadd basta mhux dik il-persuna. U dik xi ħaġa li hekk timlik sodisfazzjon għax meta ninvestu u nagħtu spazju dawn in-nies jirnexxu sew. Permezz tal-għajnuna minn design entità setgħu jintlaħqu l-miri biex verament issir qabża ta' kwalità. U allura ħafna minnhom bdew jirrealizzaw li workplace, jiġifieri jekk inti tmur u tibiddel u inti tafront tan-nies u tibda tirrispondi t-telefon u tibda tuża l-computer u tibda jkollok ċertu customer care u tibda titħallat man-nies. Bdew jirrealizzaw li jistgħu jagħmluha u jistgħu jagħmlu dik il-qabża ta' kwalità u għalhekk il-kelma LEAP li aħna nofru l-hom possibilità li huma personalment jagħmlu huma kemm huma kapaċi jersqu l-qudiem. Vella saħaq li LEAP kien suċċess għax ħafna entitajiet emnu f'dak li kien qed isir u jkollaboraw. Suċċess li naraf anke għaliex minkejja li spiċċa l-kofinanzjament tal-Unjoni Ewropea, il-proġett se jkompli b'fondi nazzjonali. Però LEAP ma waqafx sempliċement hemm u bit-tnedija ta' direttorju għandu lan li jkompli jsaħħaħ ir-relazzjoni bejn l-entitajiet fil-komunitajiet. Vella żied li issa hemm ukoll database għal persuni b'diżabilità li se joffri opportunitajiet ġodda biex il-politika soċjali tirrispondi għal ħtiġijiet tagħhom. Tenna li sissa l-isfidi kienu kbar, imma għax kien hemm ħidma konġunta bejn ħafna, il-ħidma rnexxiet. U naħseb dik l-awgurju li proġett bħal dan jista' joffri. Li meta aħna naħdu jitfit u nimxu sew u nfasslu politika li verament tgħin il min għandu bżonn, allura ħammexxu sew il-qudiem. F'Hackathon is-summit tal-Belt Valletta dwar il-migrazzjoni wasal u saħansitra intemm. Fis-servizzi li jmiss se nagħtu ħarsa dwar l-aktar punti illi spikkaw minn dan is-summit. Bienvenue. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we gather in Malta to discuss one of the most pressing global issues of our generation. This meeting is unique because it brings together European and African leaders to discuss migration. L-għażla ta' Malta għalhekk hija sinifikanti għal laqgħa bħal din għaliex tirrifletti l-istorja tagħna, tirrifletti l-vokazzjoni tagħna bħala pont ta' paċi u dialogu fil-Mediterran. As you know, this meeting was suggested after the tragedy on the 19th of April, when hundreds of people lost their lives
in the Mediterranean Sea. This called on us to increase our efforts to try to stop such things from happening. The European Union took on the heavy responsibility of trying to save as many lives as possible. But this is dealing only with the symptoms. The only way we can manage migration is by working together. Our purpose today is to agree a joint approach and concrete steps so that migration becomes fruitful exchange between our peoples and not a tragic loss to all. Welcome to the signing ceremony of the Agreement to the Establishment and Contribution to the European Union Emergency Trust Fund for Stability and Addressing Root Causes of Irregular Migration and Displaced Persons in Africa. I believe that this is, as we said from the very beginning, a very important first step forward. I think no one is expecting this to be the be-all and end-all, but I think that this is the first time that genuinely the European and African partners have faced each other, spoke very clearly. I was hearing speeches both yesterday and today where there was a great deal of convergence, yes, but there were also some confrontations on where we might disagree. I think that there is a broad agreement that this should be a two-way traffic agreement in the sense that this is a first step to establish a wider, wide-ranging cooperation between Europe and Africa. I think everything is very well organized. I didn't have any problem. All the staff, all the people are very friendly and very helpful. I've been to many similar events, but I think here is the best. Okay, let me say that everything is okay. The location is great. Space is cool. And I like it. Well, everything was quite perfect. There was this really fast internet connection, which is really key for us journalists, that we have to send photographs and video and text and everything to our country. Kważi tinstema' inkredibbli. Imma kienet l-ewwel darba tistgħu timmaġinaw, kienet l-ewwel darba illi l-mexxejja tal-Afrika u l-mexxejja tal-Ewropa ltaqgħu flimkien b'aġenda iffukata biss fuq l-ixxu tal-immigrazzjoni. Hija xi ħaġa għalija li bil-kemm titwemmen meta tgħidha, ġifieri ara kemm ilna nisimgħu b'dan l-affarijiet kollha qatt ma kien hemm laqgħa, kien hemm summits bejn l-Ewropa u l-Afrika ma dejjem fuq affarijiet ħafna ġeneriċi. Din l-ewwel darba li n-nies setgħu jitkellmu wiċċ in wiċċ u għamlu dikjerazzjonijiet fl-aħħar tas-summit illi setgħu kienu wkoll kontrastanti illi tkellimna b'dan il-mod. Spikat l-attività fuq il-paġna Facebook tagħna, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem meta ġara ħafna, kemm fix-xena lokali kif ukoll f'dik internazzjonali. Inħeġġiġkom biex intkom ukoll tkunu protagonisti, għajdulna kif taħsbuha, għatuna suġġerimenti ta' dak li nistgħu niddiskutu waqt news.mt. Żuru il-paġna Facebook tagħna kif ukoll iċ-channel tagħna fuq YouTube. Intant dejjem grazzi tal-li kontu magħna lejla, insellmilkom.